Da kejing persya ke bajur her kejing temu jong sorkar jela banwanra saya kakam khalai pok jela Meghalaya lingba kejing temu banbo ya ka kasino. Haka khatnyo trek nailar arhajar arpuar ka kenhon jong kesenjuk kirang basnong ka distrik Ribhoi. Kalapen pau bakan yeng persya bat bakan pediang satiai karai jong sorkar jela. Ya kini kesur lepen pau do ba bibi makro presiden kesenjuk kirang basnong ke distrik Ribhoi. Balapen pau ba kesenjuk hi kedap de kejing sungkya ke bajur alur kini kejing temu jong sorkar jela ban penong ni banwanra saya ka kasino. Banong sisa kejing mak bakrawit yang salam. Ulo angru bagani jela Meghalaya kadang dan hapkan shibun kejing mat ki kam ki basniu. Kam tam kejing kiu bah kejing shalani udrox ubalapen sniu sisa ki khon samla ke jela. Baladawan sa kania ka kasino kanang pensdiu dur shusho ya kejela bat bo jingma wat kalawai jong kinong song ke jela. Uba makdo ulong bakum balayo kubor bagi sorkar jela kala temu banwanra ya kania ka kasino haga distrik Ribhoi. Barulong bakani kala ban kata shkade e buram jong ne ka distrik. Ulong ru ba kinong elam kesenjuk kirang ba shnong jong ke distrik Ribhoi kilepen pau ka sorkar jela bahaga jaka banwanra ya ka kasino. Kibor ke sorkar jela kila di ban simkiapan ban kentiu ya ke puli putih ne ban sang di college ki bapaka ki ban long ke jingmentoy ya ki khon samla ke jela hibur okowai. Ko magitip ke kasino center ke de jaka jong ke jing khalai ke jaka jong ke jing le smobha ke jaka jong ke kam area ke jing sniu ke bahar ko jimut juga government ka ong ka kani kan wa ra ya ka roi ke pa kan ai ya ka yo kam yo jam ki khul samla ban generate ke revenue for state kalong ban da ka pisa khalai ban siu ya ki tulok jogi nong treasure card la ne ya ginu ki bade ban siu saki nong sok snong jong ke jela Meghalaya kalong ke bosmosi ban tip ya ki jimot jong ka state haga jaka ban tentiu ya ki kupule puthi na markum bangitip baga Meghalaya ga dei ka center of education ya ko baru ke north east ka tip ya kata baki kena north east ki tu che Meghalaya na marhang ni kadang ke slem jong ke jimpule ke babhana ki babhatam hendrai lada penrung ya ke bakum kene pat ke jingsniu po ke state manusyu bantu che Meghalaya ke isu ke burong ke bang Meghalaya kan yo Indonesia kema disungsi ru banong ba ka ju penlong ya ki awareness program na bantau drugs keleng ke jaka kan ya periu drugs bat kini kasino namar bau drugs tu kata ya gamat hendrai kat bagani kasino kijinge khalai kijinge semua ke kata ke mensim kawan ra ke kijinge pat ya pra ki logi long sam ki kon samla yu ini bau kawin ke state America ke bala persang ben hendrai kam ya gani ka kasino Las Vegas si bon kijing sniu si bon kijinge peniak si bon kijing jot kijing pra ki logi long sam ha ke state balai ke Meghalaya kan kwa ba ki kon samlang ba i jongi kinjat kin pra misosi bonong ba hato me Ribhoi district ka bagimut ban set up ya ka bakum gini ki kam jersi kadai ki dosbin jong ka state bonwan bread ya bakum gini ki kam jakale ngiyo i ba man ka por ya ki signboard welcome to Meghalaya kam no gijing itana ba tho kana para ndrei nang ni sakmat ngim kwa ban i ban tho welcome to casino lane welcome to gomara amar kata ka appeal ki jongi nagalang jongi kirang ba strong galong pa Smobha ke government kata perkat license sausin ban nong pentri kam ya ki bakum kini ki skim ki penjat ya ki imlang salang namar ngim kwa bandu ya ke burom jong ke Meghalaya kari jong ke jingsuk kublai shibun. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.